Welcome to Algeria. بسم الله ادفع طاكسي طاكسي خويا عندك بلاصه طاكسي حنبوك راني مع بيكي خويا بيكي ولا ماشي بيكي ما كاش بلاصه. ولدو ولدو وعلى ما قلتليش ولدو يا صاحبي فينالمون كاين بلاصه. اهبط وليدي اخرج يرحم بابك اخرج. Gérard Piqué en Algérie. C'était important pour moi de le ramener l'équipe pour qu'il découvre notre This histoire. one is the Algeria treasure. very nice very nice peu de gazouze un peu de limonade. رشطة. ريشكا حاشب No, حاجب. حاشب بوريك بورك. And this one is طعام. دام طعام. دام really Algerian food the best Le temps d'une journée, Piqué c'est devenu un vrai DZ. yeah this is why I like Algeria. On immortalise ce moment avec une fresque dessinée par Abdou Baroudi en plein milieu de la Casbah. Le football, c'est la même chose partout. C'est universel. Il rassemble des cultures, des rêves, des générations. Ceux qui ont marqué